Assam government atum 3.0 aphong Orunodoi scheme lapen ration card akimi kedeng ponthu jephan Guwahati rong supialong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen chitini phai Kreser Keparni kangpu ponalong pache tondun si Bokajan alongta Bokajan LA Farman kangpu amai padukpon Bokajan administration atum chepatir pi ponsi chitini phai Kreser Keparni ada por phai Kresia por hanjang nangso ki pathua klamalong radamai ki padoponalong mai ki phathi pialam ADC Debahuti Bora SDO Civil Bokajan pensi Clardak pen than bajirmi pondo labangso mailong aluhi sarpoman pen Karbino Thomas Council Education EM Richard Tobi chitongdun lapenan parta MSc Madhurja Dhikial Phukon MSc Kadom Tirangpi MSc Sorbon Telenga BJP Karbianglong Amaipu Roland Kiling lapen hanjang langso Sports Association Amaipu Jivan Chandra Pathakatum chitongdun si Misen pensi pachun pondo Bangso hud EM tok bipen ki than pona tengke bangso Orunodoi atangka ki pipon na jok ki ongdung ahem to na tumaphan ki thedung akirap long pondo lasi ka chetang te dolang atum an aphan sitame puthot ki pipon je phansi sarkar hin pen saideng pondo pusi mailong ningje pong Bokajan pen anantirang Karbinglong live